Ndabasuhuje turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2026 muri aya masaha mu murenge wa Nyarugenge, akarere ka Nyarugenge. Abana batatu batwawe n'amazi ya ruhurura nyuma y'imvura yaguye kuri uyu wa kabiri. Umwe yasanzwe yapfuye, undi ajyanwa kwa muganga akiri muzima, mu gihe wa gatatu akomeje kuburirwa irengero. Ibikorwa byo kumushakisha bikaba bigikomeje. Twihanganishije imiryango yose yaburiye abana babo muri iri sanganya ry'imvura, ariko kandi ari nako tuboneraho no kwihanganisha uyu mwana nawe ukiri mu bitaro. Hanyuma kandi dukomeza no gusenga kugira ngo uyu mwana nawe waburiwe irengero akomeze kugenda n'ubundi ashakishwa, abe yaboneka. Rero nk'abanyarwanda muri rusange twese tuboneyeho kwihanganisha imiryango yabuze abana babo. Hanyuma mwundire tunyuze n'amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Ngitwa Mugisha yagize ati rest in peace. Nguyu yagize ati birababaje, twihanganishije iyo miryango yabuze abana babo, kandi twifurije n'abarwaye gukira. Hanyuma uyu nguyu yitwa Justine yagize ati ni ukuri birababaje, gusa imiryango yabuze abana babo yihangane. Uyu nguyu yitwa Ange yagize ati ni ukuri iyi nkuru inteye agahinda. Uyu nguyu yitwa Beno yagize ati birababaje pe. Uyu nguyu yitwa Siborurema Jean Baptiste yagize ati ni ukuri birababaje, twihanganishije iyo miryango. Uyu nguyu yitwa Benjamin yagize ati tubashimira amakuru mutugezaho, ni iby'agaciro, urakoze cyane. Uyu nguyu yitwa Ariane yagize ati ni ukuri njyewe birambabaje, gusa mwihangane. Nsoreze ku witwa Fiston yagize ati nihanganishije iyo miryango yabuze ababo, kandi twifurije n'urwaye gukira. Imana ifashe kandi abo babuze uwabo ugikomeje gushakishwa bamubone, nawe niba akiri muzima bamushyingure mu cyubahiro. Uyu nguyu yitwa Muziranenge yagize ati ni ukuri birababaje, gusa mwihangane. Mwundire rero nsoreze kuri ubu butumwa, mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Twihanganishe imiryango yose yaburiye ababo muri iri sanganya. Byari ibyo, dukomeze uko abana bakuru yacu ari imbere.